Ua toi whetu na ia le Premier New South Wales Chris Minns lana ka peneta ma o Steve Kemper watu ina iai le au unanga o ngā ruenga maturisi o le Minister of la inga o Jenny Atchison wa bea fo nei ma Minister Moala Tele ma le afsosoan fo i wha ma le avenga le Minister John Graham le watu ina mautu iai le au unanga o la inga. Wai mai Minns sa fia wha mautu iai se au sinia e iai le to mai au unanga ia mo le au whaita vale. Mo le urua i teimi wa whiriwhiri ai nei le whaipule o Lesmore o Janelle Saffin o le Minister o Business i Haiti. Wa fuawhetu na inga i le kāpeneta no le wha mawai o Joe Halen o na o le mataupu e wha tatau i rona wha o ngā o le aveta wale wha Minister i ni malanga se lua i wha i ungo vai aso e le ima mau te le atu. Wa iei seri ua mauria le whasi o te tangata na ua maua se tino mariu o se tasi fo i ari i se whale i le tu i saute si si fo sini. O le siaki e leo na whaia i se nofuanga i la Kemper Street i Belmore na maua atu waile ua mariu e toro su whātau sanga i le pōle asto na i te rua i po le tau leiva. O leo i Campsie o lo whiangai mar suenga whapema la au su e whapitoa ma ua tā ua le dai news e iei se isi eri e rusa puru whātau sanga na ave atu le whanama i Concord mo se siaki ma ua toi te tala i tua e le i whaia i eise mōrianga. A le tai awana nafi na pu e leo se eri e rusu tasi tau sanga le matua ma mōri ai roa i le whasi o tangata. O le asoe tūra iai le whamsinonga i Bankstown. Wa i oina e se ri i mōrianga o le whasi o tio se pepe ma le whao o manua i leisi e ala i le ano po le tūla fua ia o mana onga o ia whanau mo se umi ai titi mai o se aso atoa. Wai mai le 9 News o Andrew William Campbell, whasu lima tau sanga le matua o mōria le a amataro na whamsinonga mawarunga i Queensland. Wa ia i oe le mōrianga o le whasio tangata pa i warea i le pepe varu masina o Dexter Walton, a o le tina o le pepe tolu sa furu varu tau sanga o i oe i le whasio tangata pa i warea i le alawa fo i mata upu. O paramedics na mawaina le tino mariu o le pepe i le whale i Ipswich i le rua awhisa furuiwa, ma sa peta ua ina o le ua mōria sa na nofu whaatasi ai ma le pepe i le whale lea i le temi na tupu ai le whale mlawe. Lo whaataria le lawina o le whaasalanga i le amata upu, ai leo tā ua le ripoti le so tanga o le na mōria i tamaitina fia. O le sim po le autu o le tupe pepa fōu lima tā la au stadia ua whae no mai ina ua whaia le whae unga le Reserve Bank i ave sea le ata o le tupo Pertania o Salesa. O le tupe pepa lea au stadia o lo ia ilava le ata o le tupu tamai tai o Elsapeta, talu mai la whipsarau i valua, pei tai wata ua o le design fōu ua whaia ele o au fiai le ata o le tupo Salesa. Wai mai le Reserve Bank e ui lea a o lea tupe pepa o le a whaamanatu ai community SS o Ausitalia ma le autu ua wholasia i le Pertania Connection the Country. Ma ua whaeroa o le ki i lea autu o le amana ia leo urua i tangata na no foia Ausitalia po First Nations Communities. E pei ona tā ua ato ai mo lātou sao i le toe whaola o laina ma le whaasauina o le siosio manga. Tala muli, e iei sa whainga fōu o sauni na whaongai nei Brisbane i lewa unanga tau whemalanga inga lau tele, ma ua tā ua le awhatanga ai pāsese e tapa lātou credit po debit cards, ma masini e tā ua o smart devices, whape fōi makou cards e tutongi ei pāsese ia au unanga. O le whaongai no le whainga fōu runga o pasi, o le awhaso o ai le anga i atu i saute i sasae, ma au unanga tau whemalanga inga i tutono o Queensland. Whai mai le whainga māloa le stete, o le whainga fōu o whaaduai le whaselau tolu tesima le fitu su 5 miliona, o le a mata whao ngā i pasi ma le Metro a le City Council of Brisbane a mata le vaesa fōu. Wa mai o nā wanoa le whainga fōu le i Gold Coast, taru mai le rua whelua sa fulu, e mei se i rungo trains le le rua whelua lua. Whao ngā ina fōu i rungo wa ai Brisbane River ia a perila o le tau sangana te nei. Tala nā radio Samoa mo le nei fo i aso. Tasilima I watolu amo. Radio Samoa. Huge news about Little Chicken! Popeye's all-breast chicken nuggets are finally here! Nuggets the way they used to be. 100% chicken breast, 12-hour marinated, and covered in their signature shattered crunch. Try Popeye's world-famous nuggets today. Love that chicken from Popeyes. O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umi ai so whale motu le lumanai.
A fai fo i so fale motu o e sila fia ma fai na whaatilu ni isi o fuafuanga e whaonga aire equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu I fale. Ia fiafi o sururu ta itasi le se fulu e te aile wha. O le a e sila fia ai au wala e mawhai e ona e umia se fale motu le numana ai ma au wala e whaonga aile equity o lo fale motu. E whaata wai se isi o fale le por kalame o le malu ia fiafi o sururu wa yasta itasi se fulu e te aile wha. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava e te whio mai ai I le Shine Dental, ai e ia inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea wins quotes I le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC I le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau I le bao le se furulua I le se furuwalu tusanga I le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo I whaonga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului I le Shine Dental. A whio mai le 5 Great South Road, Manukau pe bala aule lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. Talofa Samoa. O Atish Narayan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Samoa, le nu'u o te nofo ai. Pe whaapewhea, na ngalo atu o I lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia I ai. O solela, susuluma, ma o mana tua ai. La Samoa le nu'u o te nofo ai. E whaapewhea na ngalo atu o I lewa ai. Samoa o le penina o te fia I ai. Hangi mai se matangi, se momoi atu ai. Lo ua fai la Samoa matalasi. Ia le nā se iangi mai o se matangi se I momoli atu ai o ua lofa nei. Ia mao fo lofa atu ai fo I le pa ia mawalunga o le whaafonga tāpua ia mai se o le sila mai moa a Samoa mai tawhai fio le lalurangi. E le ngata I New Zealand nei ua ave mo tātou ai ngalona lua. Ia ai whapena fo I isi atu nuu. Ma le tāpua inga mamalu o le tātou atu nuu pele. I ona lau whanua ma ele o Samoa. I le nei aso lua, aso sumba le valu o mati, lua afe lua se furu ma le lima. Sa ofa la le lei le tua I lo wanga le nei. Tai mai fo I lo nuu ia ma se malosi o le au ona nei. Ia ua mātou toele. Lau lua fesila whai ai. E luma o le nuu ai leo tua o le nuu. Whenua I fo I pu e o manu ai leo o pu e o mala. Tele tala I manu, I titi tala I mala. E ui lava ina whaalongoina. Le neo le tangitu I ma le leo I rama. Ona o le wala au ma le asisi mai o le atua I ainga, whalapitonga, e kalesia. Nuu mawhio anga mai tu malo. E ala I lana wala au pa ia. Ia aile mwhai ona whai titi e lo tātou whatutua. Lo tātou tali tonu I le ata o le whaaolotanga wa uma ona whaata oto mai. E lo tātou matai siri le langi. Ia ma lo tātou whaola, le li I whaola ia Jesu Kiriso. Ia, after I hawa noa le lei, alo o mwhai ona tātou whainoa I ai, ia ma wha waule o ranga ma le tautua, tau walunga atua I fo I a tātou tala. Mai au se tālia ilenga ngana Samoa. Ia whapena fo I le au nanga ma le tautua al toka wha ia whonga mua.
po le telenga fo ia se manu Francis Ioane ile nei a uli o le asolua ma lo le nga lui ma lo le pale ma lo fo ia le folau ia ai le nga te le na ma lo le tau atai ma le ono sai I tiute ma Faiva lo filima e pei ona masiniai le fa poponga le tatou polo kalambe le ia tau sevea se yuli le ulua I ali ia male Gagaifo Faiva o Samoa talo fai ia te utou ma le ala usu le tai au na uanganga e fo I le la ia ma la usu tangata ia la tau fo I lava tiute ma Faiva masani o e no fo le fale o e whaatinoina ia le tele o ngā ruenga whaaloto I fale domestic duties e tā ute ia la o mala ai kia ilko inga malo makua ma kamaiki ma le kingifu ma le kokele o le whaangaule wa malo atu ia tau tina no fufale ma wa aita maiti ia ma hape na fai o na whaatino ia le tūlanga o le tau mafa mo le tamama le tina matua wa ingo le ainga o tau mafa ngā sisenga o tā ngā bea fufulu o ipu ia o le vele vau I fafo I matamaiti lights ai le ngata volina o le ala usula le tai au fo le mafangu ia me o tamaiti e tā pena I le aonga ia e toi alu fo ia toi au mai ia tamaiti pe atu ua le aonga Whatalo whatu ma whaamalo atu I ngā ruenga o lo whaatino I lunga le ala tele. O ana nei, oka se whaalawe lawe ma tautia. Pe ono ta avale lawe bea whaatasi le saule I lalo Hills Bar. E sau a nga I mai I le Mangere Bridge. Lau lau papa le mangele. Matua ma tautia. O le laki a la o lo uwawe sau. O kifanga whiwau ina. Pia ni tangata o nana, e te loa tuā I le whiei vo I le lema. O tau tāo fiofi atu I leo ma mea whapena. Wa tiri ai ma le poloka, I tū awala uma e lua. E au te le lola pa o ke lia le nano o whaanga le teimele nei, o leo o la patai a te oe. Wa ise awala fo le alo e te alo tuai, au te o so atu ilunga I le moto weile na. From Mangere Bridge going towards West Auckland and also from West Auckland coming towards Roscommon Road. Nā wa waweo nā watu ia le lapta inga le nā mo oinge e lako e staka inga malanga o istangata. E ki ngā ngai lo leo wa wala au baile leo e saule ka wale. Ai le mawhai, o le mea le whai tatala. Tu ele o lanta vale matango le telefoni o le ana fa kapu e fuanga me lungo le wala a wale ki angi lo mai kaonga le me ngai sau wa poloka to ai mal e wala ia o tala mali na o me mo ia le te foi atu nei ia tele trato e a fia ile me le na o le atu no tutula ia le fa la velape ia makapu e yaka ma fai ia ma koso e ngale idi ai le loa o le poloka le mea wa o mo lo le ava ngo ki alu ai yonga e alu se lola ile male le nano fuanga ina ia fa ma ile traffic so there you go ladies and gentlemen, whenever you stop on the road and get to watch an incident, a car incident or an accident, please move on, Patalo fatu ma fatu lo fo I le tafa tolu o le tātou vāna nofo pa ia masani faa le malo ia pa ia fo I mataulangi faa le atunu ia ai matua mamawo lungo sa vi ingo le atua e momoli e ana au auna o faa whengainga taulangi I so se fata fai taulanga Fatalofa fo I tababu tina mātutua o le atunu, tu asinsina pa anga tautino le nā le atou savea. Fatalofa e ate oe mo folofa atu fa bui moe ia o loo manuia oe. Tamama le tina, ia fa pena fo I le lua fai kau ngā kusi awa I na e fai kau me lesi le. Ia le fai upo le kene se I tau I lesi fai upo, I lesi fo I mata upo, ia fai kau ako le lomakua, ia alua fai mele le lomakua. Ai, o le avave fo I lau fai kau,
Ia, uma whirika kalo usu le pese, talo whai, awa o mena sa ta vai i aso ia, au ta mori mawina o ta mātua mātutua. Ke loa e whaakele akong kalo ia ko inga maule mākua, i le aso, ma usu le pese. Nei lo o isi whai whiau, le eu kere o whaaleanga ia ke o kou, a uo whai whiau, a o mea sa o mori mawina. Neo ele umia, awa o le vave au. Vave au e o ta te i lunga. Ta whaalongo mai, o ususu malia le pese. Ale o le toi ina po o lo le matua. Ia, ta whaalongo mai le o memu a ma whaitala. Au lai whaile ta talo. Talo whai, mo onga. Sa tu i nātu i lumbo le tua. O lea o le a mawai atu le pongi sa. A e ngā e le la o le tai au. O le a la usu le whanau. Ia o nisi o i ngā ruenga, o nisi fo i o ia onga, ia o nisi fo i e whaia le tautua i tu tonu o le loto i whale. Ia e tausi ai le ainga. Ia ta whaalongo atu. E tele tangata ta tele i na ta olo ifo ta tele i lopo o wheo iai. Aia o whaalongo i te talo o to, ina ia e male mātou ta māmatua. Whāto ai loa ila ia lea. O isi tangata lo ainga le ta umai ngoi. O le ino no foi tuila. So voi. Tuila mamanu. O isi o le au kilani i New Zealand, o Australia, o Hawaii, o Amerika. Whako a ngai ka ngaka ka u el ko inga. O a inga o le toina. O nai o mātou a inga. Ia na alu ale o ni tausanga whato awa aia i tangata nei pe ao ni kilisi masi ma le tausanga fau ni aso whailonga ina o le tūto tasi. Ia po o ni maliu ni usunga whono mani tu ua o le malo. Whato awa ai rola i le i tangata ia. O lātou i ngoa i e tau i le waweao. Okai. Le alofa e nā te le ma le whasoa. O mai i atunu ui whafo e sa iri manuia. Tangata la ia le te whaalongo. O tā mai i tupe fo le whaamomori, whaawalesi. Ia, mako wōmar ko inga i kai, le mang wha, le teimio iei, le whale tupe i nā. Ia. A mai o le kele o la wali i e masangi mātou woma, awele mātou ta mātou wha pēa ai e vasi si mātou ina. E lua tu stupe. Ia. Ale au ngā ui uma le mau keo. E rofo pepelo si to ina o so alo. O le tupe le fia, le tupe le fia. E tasi ale wawa ai le mata mai tu stupe, ma mea wafo i e nofo le to ina whaasaini i mātou i ele tu stupe. E lo ngofia so alo le tangata le ngau i le mea le o talale tupe i tua, whaamata lo malta mai popi o le tamai neifi fo le tui tangata so alo e tipi ele tangata. Ia kui e roma sisi ora wadi inga. Ia ofo e ai e kia. Mafau faunga. Memories of when we were young. And those were the days that built today and tomorrow. Aso na whau ai aso nei. E whau ai matai au ma le lumana. Ia, atalo whala ta mam tina matua. Mauta ngase, whale o tangata mātua, ia po whea lava, le tafa o le larolangi o la o maua mai ai, ia le o nanga ma le tautua le nei, o le Gagaifo Faiva o Samoa. Wa malolo ngā lue o whea lava le, o fisa o whea le whalewhai ngā ruenga, whale ngā o si mea, o le whātoanga, o lunga o le awala, o le au ave pasi, o le au ave lori, au ave kuria, au ave upa, ma le au ave taxi. Whata lofa atu i ate oe, ma wha malo atu i ngā ruenga o lo uto whaia. Tātou se e mai lungo le tātou Facebook page, whata lofa i ate oe, lo au a inga ato le au tus i le api o fōringa, Facebook page, tā lofa i ate uto umalama. Po angi kou mea o ngā sāwhai ngei aso. Po olo o kou whasa olo solo e lungo le api o fōringa, ma le tātou YouTube channel, Whatalau whātu le atou savea i ate. Oe, le uso ma le tō whiwhine, Paanga Tōtino, Louis Kunwaiu, Nathan Levy, Malo Lava, Papena fo i latou o Nasareta, Timu Malo Kumar, Mata le ngoa o a fo i o Samoa ai whai i whonga
ua intia epe o Pakistan, mai Brisbane, Australia, nisi from Sydney, Australia, malo lava, sene fui mono, talofa lava malo le soifo mnuia, ia, whapena foi o na whatalofa atu i le fionga le whatonu o le tātou Polokalame i Long Beach, California, o le siu fufonga ma le ala ata o le taiha fau. Sunga tu le epa, a whaafitai sua lio, a talo fatu malo le soifo manuia. A o yeila le mele, o te fia whatalo fafo le sunga i le li whai au, ia lio, ale sana sua. Ia matai lase, ia masiola ainga, masalo po ua move e Australia, po yeila va se mea nei. Alofaanga from Tacoma and Seattle, Washington, Teresa Naufahau. Naufahu, si o tōwha whine o sina pada whido, kwa I lewa fo inga e ngimo o e sina. Ta alofa lava, a leki a sang yam, ta alofa a leki, ma lole soifu mduia, Sabrina Ili, ta alofa lava, a lole soifu mduia, pa ta alofa pitoa I le sunga ia maua sale, from Tacoma as well. O Ravina Matutia, talo falava, alole soi fumadia, talo fasi o tama matua ya masoi. Tauli Josefa, talo fatama, fa mowalo malosi. O yaifo I ale autama itaile na. Ya o na yo tu fa fine ya fortino, ya maltama itai o Aeroline, ya maleuso ya vaisingano. Fa mowalo mudial tato kwainga. Ya, mo fo le malosi o le tātou tama. O whawhitai amosa, talo whawhitai amosa, whawhitai ngā ruenga le lei o lo outou whaia, o wā ngā ruenga o lo whatino le lei teimi, ngā ruenga tā ua nā. Mana tua whoi, tele lea ngā o le ua to e luas fulu ma le fitu minute o na tāle o le tūlai lima. Teimi lava nei, e researchers sa whaia, e whale whai ngā ruenga le telo tau sanga ua mawai. O le mai alo lava o tau mawhitanga mawai ainga o le sfulu lua, tasi lua, o teimi sili nao na whainga tā. E ono tutupu mai ai ia ni whaarawe lave. E a awhia ai ia mamanu nu ai I tonu o whale whai ngā ruenga, ai sea. E ovo o malonga ai ua pukal mangapa, ua ngula. Ia ua pei wholele ua whaatu ngata, ua tau turi moe. Lea na e whata mala lola ia lea I le whata utoinga o le ngā ruenga. I may say health safety rules and regulations for your safety and the environment that you work in. Ui te alu ta mala e le mea le da, te leo whalewhai ngā ruenga, ia e ei masini ma ai, ia ma le meo le pau fili fo ulele e alu e tu ua ilunga ia meo o loa, waku wa o leisi vaenga e la tau te ilo ina pe toi whapipi I si mea na o loa si o ina tau I le mo conveyor belts. Tio ina tau ale whai unga u ato le leile product I po ole o loa foi. Lena nga osi atu I ona vaenga ese I le fusi paule. Ia po le paule. O le pau tāwhati. Ia, ta ua I tele le mana tua le lei. Whai tau le lei. So se do fuanga I tono so se whale whai ngā ruenga wha pena fo I ofisa whai tau le lei ia waenga le tu la fono mo lo saunga le mu o le na ua mai ona tu sia ma wha pi I lea mea wha pi I le wall wha pi I lalo e te sabali ala e te tilo ma e whai tau ia ina ia e manino ma mala mai ke ia ua e suru ka ungu kui lalo ala e ke le whai kau le mea ngai kusi mo I o ruma a weke ia talo fatuai a te utou umalawa pau a lele meo te mana whai tango share al tapu kalame. Press the like button and then share our program. How tātou o I fo I te mama tua. Ia whatalo whatu I tina. I si wa mātu tina matua. Ia le ngata I Samoa. O so alo leurua I ali I la whaitele. Pale mata o le alofa so alo la vea. Ta alofa mama, ma alo le sei fo mnuia, niam kwa kele fo ngā o ke fo il kako wai. Ole mkua tua tele o le vala au le atua.
Ia, ele nei fo I vaenga o le tausanga. I to tonu o le nei ainga. Ia, ai o le whaalotu tele, whaamalusi au, ina ia tātou lotu tele. Whaatutua pēr I le atua, wala awanisi o le tātou ainga. Ia, pe ona wala au fo I le fionga I alupe matasila. Kauli kaio, uncle, ia, o le tamā fo I o le tātou ainga. So la ua masauni atu. Ia whamaisa le nganga le tua, rupina mo auto uma, tātou ainga atoa. E so la ua masauni atu sa lua fata lalo maunga. Ia mai I whare wha. Ma so la ua. Ia whamaisa le nganga le tua. No tātou ainga sa tū manu vao I poutas. Ia le fo ua. La ngona le leo I rama. Ia male tulanga ua. Wala au e fo I le tua I se tasi o tātou tamā. I le ainga sa tū manu vao. Ia whamaise fo I le nganga le tua. Ma mawhana whanatu. Ia waileisi se alo. O mea lava e tātou te whai. O mea ainga I le ma whai na alo isis. Pa I o le tātou ainga I le whare manono. Ia. Tā ua fo I le wā. E tuk mālo ai o stasi. O whare tua o le lei ataua. Ia. Watu fo I vai malu I puenga I leo se tātou loto po se fina ngalo o le lai tu o le ainga. O le fina ngalo whaito tasi ma Faiva whaito tasi le rā o le tua. Ia ka koho su e mingi me whai mari ua le si kasi se re me rā re tal no tua. O mea, e to tau o na whai. Ele ia se se alo mai e mea ngā. Ia na tātou o fwoi la e le poto le tātou ainga, poto moli I futi afu e tas. O ia le whela na saonga, ia o tangata, te matai pe te le matai. Ai matia tātou nei o matai. Ia na I lolo la ia lea, o le amo pusa apa le si matai. Ale whai alau saonga. Awa e maali e tele lo matua inga. E whapea na wai tō tele matai. A o matai ai ngatai fo I sua fo matai. Ai la tangata fo lele wale whai o maisa na saonga po la kusai la vea le ngā I au kau le lea. O le au wamo pusa apa ma le au si I ala ngā povi inga. Ma tore, wika whewhe, a le sua fo le ke le ia. Mai, kongo uma e whai kakanga o le atau o sa vea. Ale sau me whai I aru I mumkuka. Aru o le mele I tau le lea. Tā mo e ave tau mawha ma lau I a sua ma mea whapena. Tere sa whai mei ruma I le mele se e le au whai tonu ma e na whai I ala whara mea. Wai te whesiri te ngata, boi kāro o whai. Oi le so alo le ka mo e ako. Oi le si le, le ka mo e ako maha moku le ala ngā povi ave o le. O le sua le si a inga ngā. Ma malo fe ta loloa I le atu nuu I aso te tele whapea. Aua la, whai lau sāhunga. Aua I ke la vea I le kengi ngā ale au tau le a whai fe au o le aso. E vai le ke lak whamai, e karo whai. Oi fwoi si ko ingara. Whako le si leu rua o le si so alo runga. Ala mo wafu ki kele, whako a o le whai sanga meo le sāhunga. Ua kuri e ku ngā me le I kau le rea. E oi whai fe au. Asu mai mea ai ruma I tangata. Mā ngai, whapea nā re skeiringa ma le whaatula ngana. O meo a inga te tele whapea pe a whai fo lele. E whaatu I me whai ai whai mai ea. E a mā. E ole mea langa I ki ho. E ke ai muri fo. E kere ai e le sau whai ngā makai whai mea e ngā whai I le bere. E whiu so e kora u ka kia me kuolu. O le kau vela fo le lua ka kia mo kwa le la vārawa mo kwa I afu. Le le ama ua mo kwa sere la unga o ngipusa apa. Ia le nā. Atalofa. Ia te oe le whātu a e anga I mei lunga le tātou apio fo ringa. Press the like button, share our program, love it, and then of course, leave a comment for me. I love reading your comments. I truly do. I like reading your comments because it gives me an insight of
of figuring out who the heck are you, or who you are, you know, in terms of personality-wise, and le tu ai ngā tangata e te iei o winga o autustusinga. O upu e te whao ngā ina. Pe o tangata mālie, po o tangata fo'i. E te longo fie, i o winga o le meo le tangata i upu e whaalele ma tau talai. Whapena fo'i ana tustusinga. Kera pia. Kasi la lea kakam kua whain kā kere a molonga winga. E loa le lei, le tu ai ngā whale tangata ia ma le whale a onga. Na train mai e le nā tangata. Ia, le nā, e maua oe lau tustusi. E maua oe i upu e te whao ngā ina. E maua oe i upu e te lalafu o wafu i ole atu nuu. E mau e whaalele. Ia, e mau fu i e lātou te maitau. A maitau la o se winga mālie. O le mele leile nā, ai maua i se whi au tā ua. Masa sa vali e au ngā mo tangata uma. O le mea tā ua le nā. Ioi, ai matua le au ngā lava pe a whai te whaalele whaaleanga i nis tangata. Ia, ma le maua i ia se vi inga o le tua. E sao? Ia, whameira. Whapekara ri mai soni. A whai au kara rea ngai kankanga e whai maira e re pe maari, e pe re maari. Words can paint a picture of exactly who you are. And, of course, where factory rea ngā whau mai e lau kangaka. La tātou e tāle pese lea, sa ili se avanua. Ia, tātou te talanoa atu ai i le tātou mālo mua. O le nei fo i awa uli le ngā Gagaifo Faiva o le atu nuu le tamaitai o ati mai le tātou whale tabale o ua whaingo i na o le Henderson Cars. Ia o konga ngā ua umana au tō koloki le card ma sign out. Ia si siva i fo i roi ngā ma ngā i o le tabale. Oke, anu maawe se mea le whawhingar, wenga sori. Ali, 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 Ali.
Ia le ngā, le kaupanga li le nā o lo pese mai le tingi le o to whangameke. Ia whapena fo i le i DJ Dave. Ana lea, na mo le avanoa e whaile ma kaupanga li ma ati talu whalava, ma lole soi fuamuruia. Alo fo i ngā ruenga, e meisi o le whaavanoa mai o le taimi. Tate tala noa ai fo i ma whaile tātala. Talo whalava, ma lole soi fuamuruia. Ia malo sei fasavea ia malo lava le ngalue le ni tula le aso ia familia tu fo ia o faila va sipisi na so mavai aso le faina faisita por kalami masani. Ia ele faila wa au do lava le te pisi. Ia ano no winga ta ua wala e saini kon kalate ia ma ave ta vale tangata i tua. O le sa o le na. Ia saolele ia o taimie te vala au mai e sa pokalami. Ia le sa whaatino ina i le saininga fwe o konkarate a le malu fwe la tunu sa whape o na malanga mai la lo i Palmerston North. Ia le mafua angale na le mwhai o na whatau nui na le ta pokalami maasani fwe o le vai aso. Ia e whaftai le wa maua ia se tawa no le nei aso lo wa fitau lo vini mai ia le so mai ona launch ia telephone application sa fa pensu ina mai nei le la uli mala sa na le la tai au. Nice ta wo tele ne bele na o vo te tu wa vandoa la va wala nga e ta wo le ta tala no ai ta wo tele atu le iai wa ba fo le wa fa ma ni mai ia ta ro sanga i finance ia ma fa pena fo na va vena nga yo i o na tangata ma vela tu ta va le wai ma mau me malanga mai ia sa ole le tu langa na o nei e fai lava si ma mau le meo lo fa pe ona malanga mai nei o so a inga e tau fo na ave e le fa mo e ave lava fa mo nei e so a inga e live out of Auckland. Ia ai whaamuni lava tātou i lunga nei au kilani o no le e lata mai i le ofisa e piki ia lato tāwale. Ia o se tā reporti, o le pisi māsani lava le Henderson Casa o le vai aso len se ma le vai aso nei ia lo aso lua. Ia o e whai lava si pisi o to tele lava le malo sunu o ea ngā i mai la lo. Ia nga i meila lo i Kalaisa Tete, o Wellington, Palmerston North, o Hasty, Napier. Ia o le toʻatele lava le malala tunu, o le nga i meila lo. Ia e whaamua e tu lava whaamua le ofisa ina i toa inga i e mamao. Ia au tātou lunga nei au kilani. Ia e whaamuli lava ia tātou ono le lata mai i le tātou ofisa. Ia e whaingofia lava. Ia pule lava tangata pule ale teime pule ale aso e sau e piki le tāwale. Ia mawhaila na sign up. Ia e tu lava whamua nei e tato a inga ia mamau. Ia, malo. Ia o le veaso le ntea ma nanafi ia man nei. Ia o le na whauma umai ia saininga fo i konkarate ia o nisi fo le malo na tunu o lo whapentu na mai ia application ia lea ona le na lachi umala son nafi ia mana nei ia ele i taina le tulai ono e mana vai tato ofisa ia e leo whapea la o mana vai le tato ofisa o le la vai whainga luenga tio tonight 11 o'clock so fato a malo lo ai la le tangata le whainga luenga le i lunga le media po social media le ngafa ma application ko le malo la tunu se ia pa iena nei le tula sutasi ia o taavale solo ia le fape ona anu la le terminei io le mahinjo le piki apule ma le fa fitala ia fata se ma le XUV 700 fitunu 4 ia male kiwi additional le Scorpio o taavale ia lua le anu lava terminei o le Scorpio male XUV e totele lava le malo sinu o fie taavale ia lua ia ono e au ngā mo ainga e fitunu 4 ia e fitau le mo ngā li ma whanau ia o ainga totele pe o taavale ia lua le whaalu lava le promotion terminei ia le ngatai lea ia maso o van
o maso van IA sfulnu formale sfutasi. Na Ia o tava o le Toyota Hi-Ace ma le Nissan Caravan o maso sa avale ia le whapeona alu lava i tatoa inga ia le mai lalo i Wellington e ma Christchurch. E ao ngai a inga, whamela so e ao ngai a inga ia e mai so le e ao ngā lava i whaalave lave a ia e peila o le alu lava ia maso vani e le seminei. Ia whaata se mai youth o youth le foi whapeona la o e la so i lalo na whamei e ao ngai le awala a ai ona o le taimi le drive me lunga nei ia ma le toi foi. Ia o le alai whapeona e whamei la so e ao ngā le youth si mo le whemalanga i le vao lunga nei o kilani ma lalo le meolo o au mawai. Ia o le tūlanga lea o le benefiti ma le pensione wha mo le sabea e tā ua lava a o no le toatele o le apalai mai i o le toatele lava o le au benefiti i o le au benefiti ia o ia inga ia mo le no silfia le malosinu e le mwhaiuna e apalai sa o lava o le pensione tato ta mama tina matu ia ma le tangasa le benefiti ia inga e tau lava o nei le tangasa full time o tangasa le efsoani po tangasa le supporting alo application ia o le taavale ma le peimeni ia e alu lava i lalo le ngo o le benefiti po o le pensione ai tangasa le full time ia na tangasa foi le sa we e support o ia no le te le benefiti ma le pensione ia o tūlanga tā uana e taona au no sila fia fo le malala tunu ai le ia ngai mai i le ofisa i e whailau apalai. Ia, malo, whaftai tā ua tele le whaalawi loa pēr i le atunu e maua lau tā vale tu sa pe te alu le benefiti a mou mistangata e support lango ia wha malosi e fo le lau application. Ia e alu ale le tā vale i lalo lau ingoa. Ia lelei, ne se mea e pa ui a te au, ia e mana i e lau toi wha manatu, ia ma le tā telefoni, ia mai se fo, ile tuatu si a ngai atu, ia ile to tele le malu le tunu. Ia whastaila sa vea e le wha umaine sa pokalame, ia e wha, ia wa misi a ule tūlanga leo le back credit sa, po le tūlanga leo le leanga le ingoa, ia o le fo e talia e Henderson Castle back credit ia ai depend fo le leanga le ingoa le tūlanga o lai e whale tonu e le ingoa santa ia e le mato option 2 po le mato finance ia lea e sosoani e mo le tangata le leanga le ingoa a whai e leanga lo ingoa ia e le mato option to e sosoani e mo ele leanga le ngoa ia e sa vale ia o le ma e fa nga i le mato wa i finance e le mato wa i finance o le mato finance le na ia e sosoani me o tatu tangata ia lo fa pia ona ta sa ilise se sa e mo ainga ia le ngasa ilea yo ngali fa na ia o le tūlanga le cashback ma le referral, ia le fo ia satori cashback ma referral. E maua umalava ia cashback o taawale umalava o customers o lo whapiona apalai e maua umalava ia cashback. Ia e amata ma le cashback i le awhetala nga ilunga ia e dipeni fo le cashback i le taawale o lo whapiona apalai e le customer. Ia peo nei tūlanga vaenga tāwana ua whailo atu. Ia le wha umaina tāpo kalami e whaftaila savea mo le wanoa. Ia tātou whiloa i le asoa la stofi, ia. Ia tā po kalami. Ia. E whaftaila wa mo le wanoa. Ia ai tu ina atu le maso numerated phone. O le oval salau fita tasi. Ia po le susa o mai fo i le maso ofisa nei. Le tasi wa wha, Cavendish Drive i papa toi. Ia pui whaonga mai fo le mato Facebook page le Henderson Cast. Whaataila whasavea. Ia, malo whaftai ati mo le talanoanga. Ia ngalelei le tua i Faiva o tutoi o le a wha mai a. I le reia fiafi i le a ua toi whaami rute tale i tu lai lima. Whenua i le stofi alo whatele mo oe whaasoi fuoia.
Ia whātai whasawea manuia la fiafi alo whātu. Ia, whaftai. Ati mai le tātou whale tāwale. Le Henderson Cars e te maua i le oval sa lau fitu tasi, fitu tasi. O walu sa lau, fitu tasi. Ia po le tuatusi sa lau i wawha, Cavendish Drive i Papa Toitoe. Ia, mamanu kau. O a toi whabi luce o na tāle o le tu lai lima. Nisi po i o tala ma tau tia e le whaalonga atu atoa. Toi titi tolu masina talo na toi suele. Na sola i tuole pango tāfo i lele o lau i titi tua lima. O te ofo fo i au i leo. Wale sola whaatasi pe whaalua awa whaatele na sola le tangata. Awa a whai o tilo i le umi o na whaasalanga ma tau sanga e turi ai. O lora winga e loa le le lau i titi. Nā na emoa o le mata o le leo, o solo. So o se tu ainga vanoa e mawhai e o na sola. A o le mea mori le nā leo te whai atu e nei. Pāwhetai wā e se tō wha ina ia wha matu atu ma wha lau i loa se au wha inga o se tupe. Ma whai o no fo i nā tua leo fiso leo. I ta ngata e maua mai ei wha amtalanga. Wana pau leo le mea e matala i le ngutu o le Samoa. Money and offering some cash for the information. Pau ala leo le mea tau na whai. Tongi tupe. Wha ao ngā tupe. Au te loa fo i la iei tupe. A leo mai tele ala tau tupe maua mai o sa whainga o maruana, o sa whainga o le aisa. Maua mai i nā ma le tele o meo masini ma meo mea whainga aluenga e whao ngā e ula i le aisa ma. Ni miki e le paipa ma mea whape. Tele le tupe. Nā lana mea o le whao ngā i nā tupe. Le ale policy of the administration of police and all these confiscated cash, weapons. O le mea le nā tau na whai. A wau te loa. Ai a o seisi o le ainga o le ri lea o lawititi. Lea na toi no whamatau ino o wawa i atu. E te le tupe e whaariari mai e leo. So good on them to use money to entice the information to find these kind of people. Toi ngata ni te tau. So se teimi fo lele tu o e te tala e aru se mea. Ngongoa vai. Tua ku lele iei e le meo le hand calf ma le ni calf i lalo vai. Sai lele i le whiri. A whai e sai whiri, sai i le o ngā manawa o sisi leo. A wa a sola ma koso koi ma leo. A talo whātu i le mātu tina matua, anti whalawe. A whamasanga poe la ulu i ka huku i Hawaii. Ia mana mātu tua whine. Le tua whine pele ia Yvonne, te mai tae o Ash Yvonne, ia masiona tolua. Ia ma le tōtele o tātou ainga. Ho mai masani i Hawaii. A me moe o malosi le tātou tina. Ele tina sa ufia a wheloa, ele vai ai. Ele teimina o tau nu o tuai, tu spepa. Kamawoha, ngā whaifo e o whaafongfonga mai i alo whātu. Tātu sia o mauole, soifo lau le leifo o le nā tina. Ia, ai o le talanoa leo, talanoa tuai i le puenga. Police offering money to find prisoner. Lauititi Tualima offering 5,000. Way to go. Ai moa mai o le whale a onga, o le a onga tūlanga lua e, ai fo e a ele. Wawai le ula. Ia ai pe nga whaalafi sang kenge whai a onga, pe o kamau o koe aru le a onga. Wa koe aru e whiala i kiki ai i le whaisang wasenga i ngai le a onga. Ai po la le mea la aru i ngai a ele aru i ole ele.
I le a fo I le university o le papa I ngara ngara. Te fifi. Ia, au ngāle mele tātou tala no au tuai I whaafonga mai fo I le ftelenga iau au longo I tino, Filipo. Le o fionga le komisina o le tanga ruenga. Va ai wha le lei le tongangtalea. This prisoner is a very dangerous prisoner. Wa I runga oi tale pefale o le tosteine. O lesi I teimi e toe sola le pangotalea. E ana utou lola ia leo se mea tula I mai. Leo wa uma le ngaoi, uma le tale pefale. Wa wha solo I le tosteine. Fuala au wha saina. O lesi teimi, tau te oa Iesu e mai. Wa mōlia ua nofo whasioti tangata. Ioi, lea la ua whai atuai. Ia matua tutu mau le mata alia. Mata alia o leo leo. Ma so stu ai ngā leo leo le wharpui pui. E lalo lana baba, ai ngā le tangata le nei. Ioi, o te le loa pe aisea la mea lai o na whapena. Le le va ai le leo le nei tangata. Ma le misi le va ai o taimi. Na tuala, tua ngā pangotane. O mea o malama I lona mafofau o le tonga fiti e sao. Mark my word, and this is a very dangerous insight about these kinds of criminals starting from these minor crimes. Amata mai tamai mei o ngoi ma le telepefale ma. O mai loa I whala au whaasaina. O mai I le tosteine ma le whao o lima. O lesi loa le mea o le whaau iai. They graduate to these other serious crimes like murder and killing somebody. Ale lau whai atu. E le morianga o le tangata le nā. E tupu mai le lumanai. Nā te sola ai ma ave wha malosi se tangata. Whao ngā ino se a upenga. Po se whana, po se sapelu, tulou wha whonga le atunu. But you should be looking seriously to these kinds of prisoners, especially this one. Yeah. A whaila e le mate tuine leo leo whaiatu. O tu ai ngā whola ia e se e iai pangotani wa uma isi son ngā tula whono la iti le nā. O lea ua se e ilunga I meo wha ilunga māwarurunga e wha uu iai. O le whasio tangata. O le awe wha malosi o tangata. O le wha o ngā ina o se au penga. So there you go, my dear fellow police, brothers and sisters, na o fionga le komisina, toe tanga I maseu silsila le mata upu le nā. Ia whai ama wha o ngā, se tino I tupe ma whai e o na su e tangata ni. E ma whai whai o na wha o ngā se tino I tupe. E te tongi e nisi o mori mau o lo o fiufi ma le ma whai o no mai e tau te tala mai I isi sori ngā tula whono le e nei pei o le maliu o tu au. Ia. Ke lo anga ofang kupe me o le vang ngau mangi wha mkalanga fo I kong. Ia ma nisi mori mau e lango lango. I urua I mori mau ia o whai mai o wha leo ngai na ma le tali ton wina. Esa. Ka ko le peselea. Ia e wha manu ia tua ia tau malava o whai a onga. Ali I matamai tai. O pule a onga. So se a onga. Ia wha pena la tātou o. Tātou te amata mai I whale a onga. Ia wha pena fo I maunta ngase ngase. Ia o fo mai. O le au tausi mai pasi. Au tausi soifua. O li I matamai tai. I lātou uma e ngā ruru e le whare mai. E o lava I le meo le umukuka le whare mai. E ngā sese mai I tau mawhutanga. A e mamai mai e le mamai e so ai me ai a mai. E waku mea ai ale. E wa ai kua, e haru wale kingo ole mai. Ai mo kua fofoka mai ua la po ora kausi mai.
Tangata le tausia le mai, le watu e tō rua mare mai i le whare mai. Aia, e waku. E wai leo le mea ai wale whangua runga le mai e ai. Ai e le kausi mai. Ia le mea nai tuk, wahalu le tino le mai. Ua makua ke le, ia le whaale kongu o ia le o ngā mga wau le kausi mai. So ia kou ke so a ai i mea ai a mai. Kou ke mama i a koe ma o tau. Ia le nā, whai a onga uma. O tau uma o fo mai o li imta mai tai. To lea le toi ngā fo mai, ia lea le toi ngā ngā ruenga te whai e le fo mai. I le whare mai. Whapena fo i o tau uma o lo o iai te tonu o loto a onga. Mai le teu whanua se i o le pule a onga. Se i o uma i mātua, teacher aides, teachers, and parents that are involved heavily with programs and projects in school. Ia whaamuia le tua ma whaamu i atu i lau tō ngā ruenga. Ia tātou se e fo le vasenga o leo leo, o li mtu mai tai. I lo fiso leo leo. Those who are sworn in staff and unsworn staff, we wo whātou tō e. Whātino le ngā ruenga whaaleo leo li malu ma. To mai ta i malu o le malo, i mai lātou the administration. Ma i lātou umalawa o lo o ngā lulue. I le vasenga o malu o le malo. I mai si fo i ngā ruenga. Ia le nā. Nā tātou e tāle pese le whaamaru i atu ai i atu tō uma whataro whai le ta mā matua vai pu a. Ia ma le tō tele fo i o tau. Ta mā tutua o le atu nuu. Ua tau pula pula la ngoto lo tau soifua a o lo o whaatino pēr la o tau tau tua i ngā ruenga le lei. I tonu o ainga, o tonu o whalapuputonga. Ia whapena fo i a e kalesia ma a whio anga mai tu malo. Ma ngā ruenga whaatino mō tangata lau tele i pūlenga whai tu malo. Local city councils. Ia peo da iei fo ia le whalapuputonga le nā le atinae. O le Samoa tiai. Tu tele o tau tamamna mātutu o lo o whenua i pe iai masani na tātou mafuta. O lo o whaia pēla o tau ngā ruenga fo lea o le Sava Valley. Whaia o tau tōninga. E ama leo leo i ngā ruenga. Mga i o inga e whaatino i tonu o tau wā shopping centers. Ma o tau i tū malo. Whapena fo i le Ausa Valley le walking Samoans le whau. Ia o leo fo le Pacific Wardens le fau. Fatalo fatu, tulitao, whapea fo i fili mali, ne fionga e fuatino, teo, papali, ia ma le tuafine ia veta. Auto umalawa o lo fatino le nanga ruenga. Leo sui ia le tātou coordinator, ia pa o le tamaita ia wa aia atoa, ia Maenga o Pacific Wardens i Tamaki Makaurau. O le tamaitai a Diana. O le tamaitai o le Pito Maitonga. Ia, taua fo le ngā ruenga. O le awhaia fo i e lea tina. Pe ona iai le tamaitai o Eleanor Chan Puna. E le fo lau o malolo le taitai fo i mo i tātou. Ia, e tūlai mai fo i lea tina, po le foi tua fine. E lua la ngā ruenga te tele i tātou leo o fuafua atu nei, Pacific Wardens uma i Aukilani nei Tamaki Makaurau, o le a whai loa lawa i Porokalame le atou savea. E a whapena fo i le Porokalame le atou savea, ma le Satini, ia tumuru mau siki asiu. Ona o lea ua 40 mai ia le tātou Pacific Festival, tamaiti a onga le ASP Festival ia whaatasi e fo i male tātou Pacifica Day. Las whaapitoa o le Pacifica, ma tangata Automotive o le Pacifica, mana o mi ai i tātou. So ni atu i le ngā ruenga leo leo. Leo leo whai tōninga. A o tātou e lango sua wha mama a venga i le Porokalame leo leo. Mor sangu le mu o tātou tangata lau tele. Peselea, o le ata. Ia e whaamanuia atua i ate uto umai ana o wai whai a onga o leo o e ngā rurua i le wharamai
e pese mai. E Hawaii, e I po the Iono sisters.
mana. Yeah, Talimaya, baby Labo, TNL Production. Bye for ila, elele lo fayatu, semanuna ele umatu, lo umafau fau, ne mau fayatu sa upu, telelang mo na lo unay ngalala, ilepo, ile na una walo loto, se talimau tu wata fia falo, o se vili ual talia, fasile ba ona o talinga, wane fo I ole po. Samoa, Radio Samoa, Tasilima Ivatolu Amo, Sekia Radio Samoa. Ma fau fau mai le uma
E ana, whawhianga sui whiwhinoi o le banda, o ngā ruenga ma le ngā Gagaifo Faiva o Samoa i le nei aso, ia, mai le whionga le alori, ngā luma le mana, te nari tapunu, tautua. Iri uma le mana i o nā pese, ia, e toi mawhauwhau i Samoa, ia, whapena fo i o nā whanofo while mua i o i lunga le ala tele, ia, a o anga i atu le whale, pe o na ufa i atu. O le whai amba wha le tonu le tala o le tau. Ia ma le mauti noa le le ilis teimi vave le oso mai o timunga, ma se le awala. Ia ma olo iai ia whautuanga i lunga le ala tele. Ave whai tete lau ta vale mo fuafua i le sausawa ua whaatunanga ina i mangala ese o le atunu. E o lava i lunga o le motorway. Ai lo ua timu ma se le awala alai whai mai. Drive at 100 kilometers per hour.
Ia, e nai tino, le masisi, e te le tau tutu e tuli le sa o le mea le ilunga i o ave le ta vale fua i conditions ia po le tulanga lo. Ia le whale tonu le tala le tau. Ia mawhaise vale le fo le ilumo oe. Ma le sta vale le ilumatu. Le se mea la ero koe fua e fia susu le pambal ka vale le ilumo o. Ia o le si fo ka vale le iukua. Kala malie ai ta ua tele ma mamoli atua ia le sa vale. A wā lava lo saunga le mo, ele manava o ngā ruenga. Whatalofa bitoa, ele oile matawha, talofa, Glorish, Tavita sui whatau, talofa lava uso, ia te oi, ia male ainga, i Sydney, Australia, talofatu malo le sui fumanuia, ia elenga tena o Tessa Wong, watching you from Sydney, Australia, alo fo le whatotoa, le nei aso tofo i pupu papali i se fita. Vito Pau, talofa lava malo le soi fumanuia, whatalofa pitoa lava. E le telenga ia taweu. Rex, lea vai, taulango, ia male te maitai. Ia lanuola, i la lo i kala estete, ia masio tofo i ainga, whamumboe lo omaruia me oma, ia masaunga le mumamoa fo i le manos. Senorita Tufunga, fui maono, tofa misi male lupo, talo faiso to fine ya fui maono tofa misi male. Long time, haven't seen you for some time. Ya ai fa bumboy a lot manuia oe masio to ainga. Keti le meki, se au, talo falava. Oile si lea wava Erolini Josefa, Talofa sister Jeanette Sims, who's celebrating a birthday today. Maria ia hoto was soifua, ia o Fasavalu, Ronnie, Longova Tomata, Talofa lava malole soifua Maria. Love those songs by Ngalumalemana. O sa mata le vuso le vai ka fefe le mea la e mata bai e ma whaarongolongo mai e. Maria Lesina Tavai, talofa lava, watching you from Sydney, Australia. Alofa lilo, aloli le soifo manuia. O lesi me lea o toi te tai e ilo mafau i le pangotā leo la wititi. Ma isi fo I pangotā matautia. Ala tu soli ngā tu la fono le whai maso sola I tua. O le popolinga. O le saunga le mua o tātou ainga, ma o tātou whanau, o tātou mea tō tino. Awa alu le sola anga lisi pangotā. Po se tasi pe o le li le oi fo I o lau titi tualima. Ai wale lava wā e tangata lau tele, ia lo lātou nofo fo I lea ai pei e fefefe I le tangata po le pangutā lea o sola I tua. Ai tau mai, o lo o ia o uina se anga ese po se a upenga po se whana malosi pena te avea wha tangata o taua sisi, ave wha malosi, kidnap, by force, using weapons. Ele me silen matauti ale la vers tangata o tātou ainga po o tangata lau tele. Ele me tupu. Wale la va tangata. Tango a upenga lo tangata. Ele toi longo tua leo po fela e mawa iai. Ai o tu lo tangata wha uma. Whai se mea mātanga iai. Ona ma I mau ai lea o le sa olo tonga o tangata lau tele. Ona ole le lei. Ona wa aia tangata nei. Yo. Tasi na vaenga e tau na tātou mata I tuina. Mai te tau na sila tutoa iai le matanga luenga leo. It's either him being killed by a member of the public, which we don't want, or him killing a member of the public or a member of your family. Mea la le nā, o toa I ngā whinaunga le nā e tu lai mai. La le mena mafua le mea lea. La le o ti le pangutā, la ngā ua sola mai tua le pangutā, wale le rei o na vai, o na sau lona I o lea.
whaamanua pe fasiotis tangata. O le ale me whai, toi li watu tangata lau tele. Wha uma leo lo lea. A ua mafua ona sātia le saonga le mua o tangata. Ona o le mwhai ona vai wha lei ua sola mai e i whafu. Me lale nai o te whatoi. Ma ne ele no noa le lei o se whiri le ua. Io. Whai mani whiri lalo vai. Po o whea alu iai. Pe alu le toi tulau whafonga le tunu. Ai whaisi mau le toi. Loka. Io. No noa hai le whiri le ua. Pe ave le whare mai. No noa hai le whiri le ua. E ala o suggest atu e tangata i whafo mai o le li o lea o le matanga aluenga o leo. Le mea te tau na whai i tua i ngata whapea. O le puinga le nao le saunga le mo. Awa a o mai se teini i sau se pangota i whafo a sau toso se teini i titi, fasiotis tangata, e te tau ona mo lia le ofisa o leo. Aisea, le anga foi o tau lena tu atu ia i le vainga le tangata lea. Ia ona tau i masui la ia leo se tangata o tangata anu u lau tele. E wha o mai leo lo leo. And I'm serious about that. These are the consequences of not being able to look after these dangerous prisoners. A fia le soifua o tangata lau tele. Ioi. Whatalo whatu I leo soi a tesi. Mare tātou mawhitanga o le nuu oli I nā Riversdale Park I Avondale. Talo whatu fo I le sunga le ni whaiwhi au. Ia tua me, ia whapefo I le uso ia la mepa, o le uso ia whata taua mō, a pena fo I le fionga, ia awhamasanga, ata pana frost. Ia mare tō tēne lava I tātou, mare tātou nū, le uso ia samba, ia whapefo I le rio Isaako, ia aile ngata I lea. Lo whaangolongo mai le tātou uso mai Australia, ia ale e leota, Kua ata e ale ena ua tau nuu mai siana mana mea ia moa. Talo whatu leu so. Ia Albert, ia whapea fo I le tua fine le fionga ia Tangaloa Sina. Ia whapea fo I le sunga le pari tele te o la tawhale Maryland. Talo whapitoa I le fionga le ngaftas. Fui maono si ale ngā. Ia malana mana mea ia le au pepe centenary. Ia male ainga e mai se tātou pepe, pepe whapale ma pepe sene. Ia male tātou ainga lo whaafongafonga ma karikari mai. Suanga fo I ole vātele. E alu ala uru mo mafo fau tele le pangotale sola so. Sola so. Nā le mea o te tau na whai ai. Ia le nau o whai atu ma wantu ia ni taunu unga e le mana o mia le tātou atunu. O iai le responsibility o le sola ese o le tangata lea. Mai le to ese ma le whale pui na matu e tuli e le whaasalanga ma toi fuata ina ai leolanga. E whoringa mai I la. E matua le ai ma se le sona o ngā e a o ina ai tu ai ngā pango tāwha penei. A o a inga fo I sa wele tangata le nei. Eo, o te tonu o ni a inga mani o lātou tamari anga le lei. So se teimi a sola ai, tautua nā ma o tau. Aua ne I o tau wha lafi ina. Manatu le saonga le mu o lo tau lava a inga. Wa tangata ne ele to e kea ini tangata e tau iei o lātou so tanga mama. Ele to e kea. Ioen. A o fo I lava ina whaasau ina o lātou wola. Ona o langona fo I lea selfishness. Manatu na o lātou, manatu whapito na o lātou. E whaasau a lātou, a tu sapolo tangata o lona inga. A o tau nua ua oti, e oti la. Po sisi tangata o lea tunu u lau tele. Ia, lena. Alo tesi, ia, whatalofo I leu so, ia,
Tito, ia po rau sa fo ia timo, po titi mai o in offshore. O tau sa ili mai pe ia se maftanga. A tangata Samoa, ma tangata Pasifika i nā in offshore. I e iai lewe maftanga. Se o se teimi o na su e leo le telefoni o le leo ma le tau ina Samoa, lo wha mau popoina. Le maftanga Samoa ma tangata Pasifika i nā in offshore. E au ngā, e oi wha ngā i o tātou teimi. O se aso le vai o se fau, o le a u whailo i le whangatia. Le vaenga lona lua o le Porkalambe le na whaatino e le Fau Pacific Warden ma leo mai i Aukilani i Tūtonu, ma Aukilani i Sifo. Lea na tutongi ai i a leisene learner's license, driver's license, ma le Porkalambe le na lea na whaatino ai whaatupe leo i le tausanga na te anei, ma pasi ai i a suenga, ma mawaile i sene o tangata e tō tolu sifuru ma le lua. E o ko waila i le su kupe o sa vea nanga, wha i le nā mea. Awa o le tau o le leisene le leo tuititi se lauri ma sifuru le whaingo le leisene. Learner's driver's license. O le fina wina la leo mtanga ruenga i lea o ngai tele i le tātou whainga paanga. Pacific Wardens ma leo. Whapena fo i City Councils po pulenga whai tu malo. A me la na tātou te su tupea ia mai e sosani i activities e le tu malo. Ai maise o tupulanga te lavou, ma tangata wa lewa re whewa i ta avale le ingile i senge. E leo toi mau, ona se e fo i la ia lea i meo whainga panoto ma whiriwhiringa o sui o pulenga whai tu malo. Local boards and local city councils. Ia leo te wawai atu. O leo fo linga mai. O leo o tāpena le sa ili ai se avanoa e tautua ai. Ia le fionga le teitei fono. O le fono fautua mamalu o Samoa. I Aukilani nei. Le fionga le toto oli. Ted Stanley. Le fionga i ato filau Ted Stanley. O le te mōmole lau wa wai atu nei. Ia, o le uanga i e whaile pela ue langu mea mata. E le fia avea o ia o se sui tau vau le local board i mangele ma o tahu. I lalo o le fua ma le tanga vai a le Green Party. Green Party lea na tula i mai ai i le whaamrianga o Samoa pe ona iai i ala. Le fionga le i whaipule i a tuiono, te anau tuiono. Ma le fina wino le sitseni leo o Samoa na ave se le afifu se lau valus fuma le lua. Lea o tātou ai nei. Li poti muli mai e le ofisa o le Department of Internal Affairs po o mata upu whaloto i whale. E pe o na tāpena mai e le fitelenga a tele ai Edwin Puni. Wasilia i le valu se lau tangata. O lea ua manuia o lātou sitseni. Tangata na soifua mai i le afifu se lau lua sifuru ma le whaa. Se ia pa ia la so momo i Januari a whewh se lau fast fulu maleiva. Ia, tulanga tā ua le na ua i ai le teimile nei. Ia, tāpena pena i fuai. Nā ua amata na whailo le whangatia o le sui le nā o le green i le whainga pānota loto i whale. Local boards, ia. Tai fo de data mali o si mailo na au. Fia faiso na sao ile tu malo mangele. Ya o mane fo le na le o soli muri au ai. Ia matatao o tuai ia le tulanga le whaamurianga o Samoa le na mō mai nei le Green Party o tātou sitseni o tangata matua. Na ave sea i le awhiw sa lau valus fulma le lua o le o toi la ngā. O le tā ua lau le mele pe o na ufai atu wani. Nanga o le a fionga le tei fono i atu filau Ted Stanley. O ia lea na langolango ina la finaunga i nai toe aso na totoe na whaatala no i nai le mata upule nei. Ia. Finaunga le e se tele. Lea lava au mai isto ina ia. Lewa nei tono le mauta forma le parmene. Ai mana na o lava ina ia toe whaafoi. I le tūlanga o le whaamunu e nai. E le ngata i mātua, ai maise o i lātou.
na tupunga mawhana nau mai suru ngā titi o mātua nei. O le visiri nau tula i le aso le lau launga. A la le teimi tātou te toe tutu ai ma toe whao popo atu i ai whanau o tangata nei. O seisi fi naunga ma ale lea ele teitalia ina le whainga malo ni sila e meise. Le whainga malo le national lea o lo taitai ai le coalition. Seymour, Winston Peters. ACT and also the New Zealand First. I tai mana na o e whaise me whapene. Ana le ave sea le mata upu lea I descendants po o suli o tangata ia. E le malili e mai New Zealand. Awa o mau I o la ufi naunga le aso lea. La tātou toi o atu fo I toi whao popo I ei suli. O lea tātou te tuli ta mo ele taimi ua vave o na mātutua o tātou mātua e whaasino tonu I ele mata upule nei. Mafuri le lua wātu le whaafonga mai vai atu le langi whaasino I o tātou mātua e anga vaa ele tula fono lea. Tātou te leiloa. Whai le mea ua tā ua I le taimi le nei mō tātou mātua. O tātou wata mamai I le whaanga ino le Protocol Act. A umana manuia o tātou mātua lea. E le mawhai o na tāo fie New Zealand. Laua ia ta tau. E mawhai e o na whaia. Lau application I lalo le sitseni a lauti nā malauta male. Ua whai e le isa mea o tapu e le mea le nā. You are entitled to it. Citizen application because your parents are entitled to this Citizenship Act, Western Samoa, 2024. Ia. E iwi nau ngā e mawhai o na toso. A iwi nau ngā abrupt e te tau o na whamuta le temile nei. Awa o lai ai isi a wanoa ma isi loopholes o le tula whono e mawhai e o na tātou sau whangā I le mea lea a o le taimi lea na tuli. Lala na o loo whaftai I le whionga tofi lau. Ted Stanley I lona lango ino o lau whinaunga muli le aso lea. Tā pena I loma le tula whono e tātou wōlo I le loi Wellington. Au maia le savali ale malo New Zealand, talia. Lea la fo I o tātou toi whinau le teimine nei, ono tupe ma whaamrianga I tau na maua e o tātou mātua nei. Leo au mai, o le a ave I tonu, o lea ua lote le mata upu lea, ina ia whanau mai seisi tu la fono e ave esele se fulu tausanga. E umi aile sitiseni. Whato a mawhai o na tātou wanga waa, nei o tātou mātua e tala le lato full pension, po le lato full superannuation. Ale ale whaamrianga lea ua puna whanau ai I le vale. Wamana ia le tātou emergency benefit. Wana o se mea tali ai le tūla whono le teimile nei. A lele ua maua. Le tolu se lau walu se fulu, I le wha se lau lua se fulu, I le vai aso, I le emergency benefit ana I o tātou mātua. Te tali e tuaile nei teimi. Se ia uma ona mai le tūla whono. And that piece of legislation will exempt, as an exemption for those who are entitled to the 1924, who were born in 1924 until the 1st of January 1949. Ia le nā. Wai lai whasiri, o le asao ngā le whanfofo, tua mo leo ngā. O le tāwhatolu, o le sainga malole na whainei pe o na iai sunga I whawhenga inga. Maftanga whaiwhi au Samoa. Ia whapena fo I le maftanga. A tai o le Pasifika. The Pacific Leaders Forum. Ia le whawhungwhonga mai te le ai mo le whionga le aloli I whipulea I semi, whipulea I mo le whaletua I sene. Ia. Na tātou umba o le maftanga le whono fofo tua. Sa tātou ngā lulue le tāwhatolo lea.
la le na ai. Ele tā ua le ai le na. O le fionga le teitei fono. O le fono fofoutua Samoa. O au fatoa whailo ale no whanga u te tamo e mai le whainga panota lea. I nai masina o lumanai. Au te lo lava u te tamo e mai au. I lalo se whaamalu o le a whailo. I le vai teimi lea. Mō i mātou i au ki lani i sifo. Eo ka koe whi ngau a whapenga e o mai ale. Mātutu o le atau te whi nau e a whapena. Ina ia tātou manino ma mana malama i mea o le tupu. Ioe. O ala manuia. E a fua mai i lau mana malama i mea o lo tupu mātina e o lo whaia i tonu o pūlenga whai tumalo. Awa o pūlenga whai tumalo. O pūlenga le nai alu i le tele o seleni. E wha soa mai e lātou nei o local boards. Ia tupe e wha sapu atu ma wha tino ai atina e le lei to tonu o lei tumalo ma lei tumano. I mos wha te ta inga le na. Ia na o lola i le na o mōre mātou seleni to tongi uma. El matanga ruenga leo ia lei sene tolu se fulu ma le lua ia na whai. Ma oa onga na mai i tangata whaapitoa e whaatino a oa onga a o le i whaia suenga mō le sailinga. Peke pasi, peke le pasi suenga i na whai ni o lesen. Te lea nā tupe. I te lea luatu le wala e la kurua kai kumbepe punga longa la au le kasi i mei kupe ngā lea. Tau te o e whaanoi ma whaauloholo ma au i whaalapu putonga i tono pūlenga whai tumalo. I whaita wafe mafe tupena. Na whaatino ai nāla i sene. Ia e tangola e whika i fo. Sa lau lima sifuru ma le valuta la e whai ele i sene. Le driver's license, a learner driver's license. Whaatele le tolu sifuru ma le lua. Tolu sifuru ma le lua tangata. Ia al tau o nā mea. E watu lava leo ia matangata whaapitoa e whai lea awa onga. Ona whai e la ele mea ta ua mock test ia whapena fo i ona whai e lo masuenga. Manu ia matangata e tō tolu sifuru ma le lua. Ia le nā. O le vaiaso le nei, o le ua whailo mai e leo i Samoa. O atu ai le aso tolu sifuru ma le tasi o mati. O le masina le nei. O le tausanga le nei lua sifuru ma le lima. E whaafo ia tuai ni la au malosi, pe o le whana whaapea, se i oa e le rifle. Po se pasuka, po le a, po le whankavili, po a uma, puru kasi, sifuru lua, sifuru ongo, puru sila, ave uma whana e le sene. A ni whana na au mai, whaana na mai i tono le atunu, ma le whaatanga ina i tono le atunu. E tau na ave uma, e le stala, whaatu la whanuina, le umia ina o ia whana. Ma ia la au malos. Mai o i foi, le au te whasiringi ai, le whana foi lea. Le na tuu mamori mauai ia Samuel. Na tuu i nātu ele whaipure o whaleata le tolu i ate ia. E alu e wha umala auli ma olo. Wheo i eile nā whana. A lena o toi whasiringia Samuel. Whea lana e alu i ma le whana lea. A talanga Samuel i e te am. Na alu ave le tangata le suafa ia Darrell Mapu. Lea sa whainga luenga. O le sui komisina. O le komisi o whainga panota. Male ofiso whainga panota. Leo lo tuli pelo na whaasalanga le whalpuipui. Mai oi nāna alu ave i le whana le nā. Tamai whana o le Colt 45. Mai tau mai male ngō le whana. Nei tu a inga o whana. Nā alu ave i ai. Wha maua i nā. Ai au mai eila na pusa aisa. Au mai eila na pepa aisa. O le kilia i o le nā mori mau. Whea la o ave i eile nā whana. Ai tasi fo le nā mori anga e sili o na onga. Conspiracy to commit murder using an unlicensed
gun or weapon against 2 senior ministers of the cabinet by allegedly the suspect that is named here. Ole foi pule fale ata le tolu. Tau wawa ai le iei. Tau siri le iei. Ole a whea ngai le atunuu ma le 5 malosi o le tula fono a leo ma le puipuinga. Pe a whai ele a vea au tau whana e ave o ele stala. A whai e a watu e leo se whana o whaatanga ina i tono le atunu. O lona winga le a tau fie leo. Ia ma wha le anga ina. Ioe. Pe avange foi le fora le wala e aku ia le tustala e pu e atoa. Ai le wakulu me le masingi foi le lola. Le pa u foi le ke le mafifia. E oso i lungo me ia. Tale pe ai whana ia. A umana avela ia le kongi le moanga sau. A o la au malosi e te tau na tu e whawhawina o la tu leisene ma le stala e au ngā e pui ai ia le sisio manga e pei o mea tuto ia meo pua a whalafua pua ai vau ma maile ai vau Mana ia fōlea. Se kilingi mai ai le tele o la au malosi. E le te tau o na whaatanga ina i tonu le tunu. Aia. E wakele. Tele fo i la au malosi o lo avatu lava. Ele au wala wa uma na puipuia ma uia ai le tu la fono. Whaatanga ina ai. Ele avatu ai o se leisene ma se le stala. E whaatino ai. Le momoli atu ma le awi natu o nala au malosi i tonu o le tunu. Tato wole malolonga, ina ua toe 5 minute o na tale o le itu lai ono, ina ua ngā ngaifo Faiva o Samoa ma le atou o sevea, i le neifo i a solua, ma lo le ngā lulue. Fatalo fatu tesi, ia, whapefo i alofa lilo, press the like button, share our program, ia, whapena on talo fatu leo se Fetty Harder, ia ma le tofine i Linda. Alo le soifomria waftai fo ile mafuta mai ma alo le ngā lulu le nei aso au aveloli. Ta ua tele utou. Awa au tau le ngā lulu ma o le malosi e ave ile loli i leisi tu o le atuno. Ia ele a ai umalata ngata e whaatalitali mai le susu. Watalo fatu i le uso ya setu maua. Mai, have you watched the movie The Good, the Bad and the Ugly? Leu mane, ua millionaire ai seisi. E wau matamata le atale na o Clint Eastwood. Watalofa i le fionga tofilau. Ia pole tofafo i ia tongia le au ngā upu tombuli. Alo o mai mo mai Perth, Western Australia, fa mai wafa le tu la e se fulu ma le tasi i le tai au. Santos Martin, talo falava, langa aia, tosi, leo, ia, talo falava ma lo le soifo mria. Oi le asua palaisa. Ia, e lenga te lea. O, na osa mai ne ina i le. Na uafe ane la ia le mauta o sua. Sua ma sua, o lo o whai foi le langi te tau o le to telefo i onisi o tupulanga ali i muta mai tai i nai Avondale. Ia, a whai o lo whaatino peo le nā ngā ruenga le teimi de nei, vea foi le nei Avondoa, e momori e tuai i a alofa anga, ia mamomo onga le lei, ma le wha malo si au, ia te uto uma o tau lia le whala o le whai foi no le langi tau ma le langi malo fia le atunu. Ia, maua le lo tele.
Ele se pe ai ke fiu la vale ai ma fiu so fa isolo ai ma fa lo le mingau. Ya ngā tau le tunu o le mesina le la eisilika. Tau se yo po le mamalu le tunu. Fa leo ai le tō wha ma le whautanga. Pa ia ia inga ma ta paau. O le kale sia. Ai leo te whatu nei. Tau solo mua. Isi awali ia e la ei le melea. Ia tailo ei. Aina va ei ai longa ua. Kapulua ia whaapefu o kankangi. E loa i le mele fiu la vale. Te le lo whaavasenga lo mafo whau. Le me whai le mele tangata ua overtele le mele le mi ngau i le atunu malatu upu sa ona la lafo. A mata mai lava lo u lefi fia talu mai lava le mawhilo inga ma le fionga i le whongftalai. Mai a tala pipi ai a te au le aute, le aunga aute ma le ute a le whontanga lea. Mō pāle mene whapea fo i suis whono uma ai o le whaatau tinga le whongftalai. E foe ai saunoanga a whaipule i tono le mauta. Whapea fo i a lātou upu e la lafo i tangata lau tele i whafo mai o le mauta. Kiki anka ko le ola lola ia le se kula fongo ma le vale le. O le mea le nā leo te whātua i nei. Ia... Ia... Mana ia tātou o le malolonga te ua wa mau atu ai seisi upu ma seisi me le mana mi e le whaafonga le atu no to inga tala e whai e meo whai pule ia e tau te tala whapea iai ma so ona la lafo upu a wale tala le nā le whongftalai e tau nui o whai tasi la lea ma ta upu lea le i lotea i te tonu i o teu te unga i upu la lafo i te tonu o le mauta le fo i lava e sao noa iai, le ati e pukopo. Tala noa mai se ngangana fau male māneia, ma sui mai le ngangana. Ena whai la ia le laulau Faiva. Sola lafi tono le mauta whana mal pālemene. Ai e maua o i tu. E te alu fo i e te tilo soloma. You have to look behind somebody's breathing down your throat. Anyway. Akakua kalbis.
Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso.
Tana o whawhiwhianga sui whiwhiloi lava o le manawa o ngā ruenga ma tātou o e momoli lelei o le tō whale. Ia. Ia mai e aka kua mai a ki ngu o kua i le awara. Ka talo whātu ia Colleen Torrea. Ia whapena fo i o le tumaitai. O le whailau tusi o le tātou au tusi a Amelia Whamoana. Mai la lo i Wellingtone. Ma lo le ngā lulu e le nei aso. Alo fo i le whātotoa i tiute ma Faiva alo Filima. O Grace Koliko. Oye, kai maari e fo i. Malo Grace, malo le soi fo mria. Ia, vape fo i welesi vaenga lea. Sunshine, talo for Sunshine, malo le soi fo mria. Ia, vape fo i Rhonda Wright ma seipele fo i bono. Ile... Nisi o tātou tala mai Samoa.
O lea ua whai tioina le tele o nisi o tangata whai ngā ruenga le malo, public servants. Io e maua ave fo i eile whautuanga ai lātou o lo pūlea le komisi o ngā ruenga le atunu. Ina ia whaai tete i lātou tala e la lafo i lunga le social media. E wha tatau i le mata upu lea o le peso o le pau. Io o ave ai ia le whaasea. A tangata lava ia whai ngā ruenga le malo. Isi mata ngā ruenga le malo. Io le lau whai mai le pisasi. Ina ia lapata ia tangata whai ngā ruenga. Ina ia whaai tete i lo lātou so ona la lafo. Ia mau o i mea upu māsoa. Ua whai avea i lunga le api o fōlinga. Ai meise o pages patino whaasino tonu i mata ngā ruenga ia ale malo. Ma au nanga tū ma oti fo i ale malo. Ma la whaasea o lo ave nei i le pūlenga o le malo si anga whae le tise. Iau tele i mata ui ai. Ma whai tau i ni kōmeni an tangata. Ai mata utia ne mea lea ua o i ai. Ua toe whaasea lava tangata whai ngā ruenga la tau ia ale malo i isi au whai ngā ruenga le malo. Public servants are now warned from making public comments complaining about government and the power shutdown of the electricity. Mana tua lea sona nafi. Nena o vātu ai. Ua whaata pulaa. Ale mātou ai ngā se lauta la le cash power e whaatau. E ese i mota. Ai whapena o mātou. Whale ma no whuanga iutai. E so la uma sauni atu. Ai o atu e whaile whaatau. O na o le lua se fulu o whaata pulaa mai. Na o le lua se fulu ma le valu unite. E ma whai o na whaatanga mai. O le vela o le peso o le pawa. Ma le whaale tonu o waia ia na tatai lalo. E au noa ma se pipa e puipuia mai e le suavai. I le mea tonu a lea e elia i nei le o ngā tutonu. O le malaita polo lea i tona i matu. Nea la o tau mawhai. E ave ese mai lano. Ai ave i lunga. E tai lunga o Pomori. Ia, au vevese e tua ia istanga ta whainga ruenga, istanga ta whainga ruenga. O e na iei mua le whainga malo o tuana i atu. O le ta uai, e matua le ai mani paipa na tu iei waia nei tutonu. O le mea fo i e tau na iei. E tau na to iei nai nisi afi. Wha leo, malo losi atu. Nai lo afi lea ua ta oto nei tono le. O le tunu. Ia, le na? O tau se sila la ele ngangana au mai le pale mende. Ai la tau ia e tau te tala i mea ia ma. So ona la lafo wha upunga i tono le mauta. Le wha longo atu le tunu. La ale mea lea ua tula i mai. O le ise wha teita inga le lei. A whai e palau wale isi whai pule i tono le pale mene isi whai pule. La whai la mea le atau fia fia ai leo mai i whafo whai winga mata ngā wha pene ma lafo upu masoa ma le palau wale ma upu ma mafa ma le wha sausiri. E ale teimi e leo to e lava ai ono sai. Tangata lau tele tu ai ngā winga whapea. Lea lau o mai i whafo i matanga luenga le malo. Lea o tau mawhai e to e tau puni. Ma tau teu lea fo i le. Lenga ngana whaani. Ale ula lafo i lunga o penga ta whailang. E isi tangata whai ngā luenga, isi tangata whai ngā luenga le malo. There should be a warning. Ma vane tangata ia e whai di o lātou. Whai di a o onga o tangata ne.
A mata mai le palemene le ua mai I whaululunga mata ngā ruenga o I le au whai ngā ruenga. Ia, na, e watu whaasolo atua I nā, o I mata ngā ruenga tūtō tasi tū maoti, o I whai ia o onga le whanau. Tau le asa sao whaafi mea nei. O whionga le whonga whatelai. E te tau o na toi tanga I mo toi sila. I le ngangana o lo whao ngā ina I tono le panemene. Asuan nafi, ia na wha mawai atu ai, le atunu umane malo. I le neiva ia so I le tu o le malo, a mapu atu I lona oli sanga tu mau, stasi fo I o te mali I sa avea ma wo ma mai, sa avea ma minsta, o le kapeneta, au tu le mai, tu le epa, I le tofi panemia, vea fo I minsta o puna oa. Ia, tele atunu usanga lue ai, a vea fo I ma tangata whainga luenga le malo, ia tunu ui fafo, le fionga le tupufia le whamui nāti e tia li unga, whao le tane. Le fitus fulma le iwa tau sanga o lana soifua. Pea no whai atu, ele mwhai una ngalo le neita mali, pea mātou o mātou te toma, ma mātou sa ili se leni, so ni ei fo I le nama I tau, ele mwhai una whangaluina fo I le tō whai a ale vena ale, leo a vea nei ma whai pule. I le sio mātou ta mā, tangaloa matua, la vea tūmanu wao pale a e sina, multalo. O to ina mātutua nei sa lantou whaafoe, le taalonga o le fusu anga ma whaipelenga I tono le atunu e uina mātua. A sa iailo lantou loto ina ia whailele le taalonga. Ma tapu e ai ta leni I alo ma tapa whanau o le atunu. Ia awhelo e le ofisa o whaumuina li unga. E a isi ai le mātou whainga malanga. Ma to toma I ai I le ofisa le minista. Peo lo ta ua fo I. E nisi o polka lame o tuna I atu. Le ala le nā. E le mawhai o na whaangalui nai le whionga ia whaumuina tia whaolo tane li unga. E mai le misi fo I a mātou fusuanga. E fio atu le minsta e whapena fo I le tōtele o le kapeneta ma sui foi pule o le pāne mene e mai moa ma tapuai. Ia ma tōtele ai nisi na mātou fili na mai. Ma au maia I atunu ui fafo. Ma maua ia lātou kon kalate. Ia, mana nofo ai ia. Maua ia lātou nofo mau. Whai ei mau lātou teito lua. O le fusu a ua whai isi tautua, isi ngā luenga. Ma tausi ai o lātou a inga. Ia, tala nai le mwhai o na whaangaluina. A toe tepa fo I tua. Peo nau whai atu leo se mea fau, le mea leo o le vevesi o le, o se te tai o le malo, ma le whonga whatelai. Peo nau tau sila iai. I tau anu manga o whontanga o le lava I aso atu o tona. Peo na vevesi ai, I mamasaela u whai le wā o le pāremia, le tupai tai I a whiumea. Ma le fionga le whonga whatelai, ma tūtū la I atu o isi minista, e lango le whinaunga, ale tamai tai pāremia. Ia e tali mai lava le pāremia. Nei ua I lava na whaatū, le lafo e tau na whaatea ma le fionga le whonga whatelai. Ia, ne ala wa ave nei le mataupu I le whaamsinonga, māwarunga. The issue lies with the Supreme Court now. E loi loi.
po i se tu la fono fa vai me fa e ona fa te am fa tu se la fo e le to e fa tu ina le ta inga ma le fa fo ina le fono ele fonga fetalai ya vo tali modino mai le fonga fetalai ele ise me o ye ina o lo ta u na paulo me o le afa ma vai no u ngase ngase ya pe o to fia fo ye ave se minister lo i o le parlamene ona tu walo i atu i lea o le tofi o le fonga fetalai e toi fai i le feelinga au lea fo i lawa o ma ua tala e matau tia le mea lea ua tāpena ne iai o le a wha uau le wha msinonga i le vau le fonga fetalai au to olua tu le epa ma fia me i se au wala e wha malo loa i le fonga fetalai a le ua wha alonga tu nei ua manatu le tamaita i pale mia e lafo le tofi o le fonga fetalai i o i atu le epa malana vaenga a le HRPP. Fea ota oto ia i le whaavae. Our Constitution. Where is the provision of the law to remove or even to move a motion and raise a motion of having a vote of no confidence against the Speaker of the House? Alela lafo I o le pito lea. Se tasi o mata upu e sili o no ngonga lea la tatu nofo mfatilitali ne iai. A whaila o le a lafo le tō whinga o le fonga whatelai I o I atu le epa, ma le vaenga tō sfun ma le tō valu le nei o le HRPP. Then rest assured, my fellow Samoans and people from around the world and even in Samoa, le o tō whaafonga mai ai. O lona winga, le foila o sulu fia me o I atu le epa, ma lana vaenga, ma lana whainumera, e lango ina ai le pasi o le talo le tupe le tātou te whaatali de I ai le masino me. Awa na paule na o le si mele la tātou whaatali tali ne I ai. Le aise tu la fono tau whaofi, toe teu, e toe pasia I le teimi le nei. Lua vai aso mati o lo toe. Faiva yaso a pelila o lo totoe. La le teime usua I le fono. O lea o lea tātou nofo o tuai whapea ma whaatalitali se I vanga nā o tau nuu le fionga le sao whapito. Ma toi tala noa I le komisi o le pāre mene. Le fonga whatalai tu le epa. Fono toe. Fea o iai le ka lena o ngā ruenga whatino a le pāle mene mo le nei tau sanga atoa. Awa le mea moni, a whaia le pasia le talo le tupe, ma le eise I tu e langolango ina le vaenga lea. E toi whātu fo I leisi lafo le le ai o se whātu o tuanga. Ia fia me, malana kāpeneta ma le whainga malo, minority o lo iai. Awa aisea. If the budget is not passed through legislation, that is another major factor to dissolve parliament or even a motion of no confidence again for the third time. Tātou nofo ma mata. Mawava ai nai walo anga yo te watu wai tele yo scenarios no watu mo fo le lava no o na tau no ai le lango ina lafu e tu le tala pelo mal fangu tu lua o le tau I masui na o le lango ina la uli malisi vanga to lo se fulu le lafu o le fa tu ina
o le tamaitai palemia. Whātū lo leo le lafo lauri. Solo muli fo i tui le epa male, maenga le chapipi. Aisea, tau masui. A ua muli ai, e se mai lana lafo, ma lona tali tanunga e soli whaavai, soli tu la fono, fia me, male minority government, a o lea la ua alu marama lamba iai. E lango ina le mese seo lo whaatino mai. So you see, my dear people, I was never wrong with that. Predictions, eh? Tā ua le matematenga, ma le masalonga, I me ono tutupu mai, matula I mai, ile lumanai. Ja, o le ua awhatonu le tūlai ono, I le tautua mo oe, le se ufongo Samoa, le Radio Samoa, ma le atou savea ma le tātou polakalame, o le Gagaifo Faiva, I le nei asolua. Aso anafi, a tāwalunga le tātou polakalame, le talanoanga ma le fionga, e le tei fono, o le whaalapu putonga fau o le tātou malo, o whaatu I nei ma stasi foi leo nawa tau. Na o mai e la auli ma le fionga le sao whapito ina ua whaatu langa mai. Le whaatu tua I le tua Samoa e tasi, ua tasi. I le fina wina, o le teita inga o le malo. Ina ia whaatu wina, se whaalapu putonga e pūlea uma o loa lea tunu u eo mai I whafu. Wa uma o loa o loa ngā osi I whafu, I tutonu o le tātou o tunu. Ia iai se awala, e whaafai fie ai, ona au mai I whafu, ma sa ili maketi, lea la o tātou I loa I nei. Tātou te le ngā whatia, o loo iai maketi, o loo iai maketi o loo awanoa, ma mawhai ona lātou, ngā whatauli maina le au maia o tātou o loa. Al whalawe lawe la lea na tātou loa umai la son nafi. O le mea le tupu mai Samoa. O le mea le tau o le consistent farming. O le consistent farming. O whaatoanga ia na whaia lava e toto mo I tātou. Tātou te le I se e le mea tau o le commercialized farming. Or commercial farming. O le consistent farming la leo lo whai nei tātou o tātou lava a tina e o whaatoanga. E fua lava I le mana onga o tātou a inga poto le nuu. Po le ale tu a ngā te le e o iei le tātou whanua. O le si whawhita uli le nā lena sauno iei le fionga ia tautai o le tua sivi. Tanga loa Edward Wilson. E mare I le suafo le tautai o le tua sivi. Ao na tangi mai maketi ia I tātou. E le tangi mai I se fulu pusa talo. Se fulu pusa whai. Se fulu container ulu po o alawa manioka po o le ufi. O maketi te tele nei. E whetangisi mai I le se lau container. Lua se lau container. I le masina. E le mawhai e tātou whātuanga. Consistent farming. Ona sapalai le mana onga lea. O le se lau container talo I le masina e tasi. E o atu e whawhau ia container e se lau o le masina lona lua. Ua mati tiva maonge uma le atunu. Ua uma talo na whawhau le container. Ai longa e ato se lau. Le rope moa na se lua se fulu pe tolu se fulu container. Le ala fo I la le na, e le mwhai ai o na whaatuatua ina I tātou e maketi tele e whafu.
nanga leise tātou commercial plan on farming. Ia matua I lava ele. Ma ia lava masini malolosi. Heavy duty machines for farming and cultivating. Ina ia tā ai whanua. Ma whaatoa whanua. Ia watu ai nei se maumanga. E tea mai ia oi Green Lane. Latu ai nei manu kau se ila tau I Green Lane. Fola atu ai le talo. Ese le talo o lea o sauni e whawhai. Ese leisi vaenga o talo. Toi tolu masina whawhai. Se i o lava I le toanga whaato ato tō atu nei le tia pula. O le whaaru lawe la ia la na o tātou leo o tūlai mai nei. Le la whato a se e le taupu lea. Export Authority of Samoa. Therefore, o tā pena ia lava se paketi. E to tongi ai whaatoanga, o le au whailafu manu, o le au Faiva, o le au ngaosi o loa, so se tu ai ngā o loa. La au tau mawhamata, la au whaisua, o le kofe, o le koko, o le popo. E tau nuu mai loa le whai whaatoanga, ile no whanga lea o iai, ia warehouses te telenei. Oi nā e tu tongi e tu ai ele, Samoa Export Authority, le whai whaatoanga e tusa ma le worth o lana uta leo au mai. Tana tau nuu mai a, e leo le maketi o tangata i la avi o leo o sau I le warehouse le malo, le Samoa Export Authority. Oi nana tau nuu mai lava, fua, la le tupe e maua le whai whaatoanga, po le whai koko, po le whai popo, to tongi e lava ina, toi fo I le tō ainga. Alu I lau atinae, toi usu le atinae, malau au whainga luanga le tai au, o le nā ua umana to tongi atu. A o le ngā luenga ma le tiu te loa le mā loa pe ona tā ua e tanga loa I le asua na whi le mā talanuanga. O I la tau nā e talanoa ma te tai o le mā loa. Le Minster, le whaurulunga o le mata ngā luenga, Trade Commissioners, Internal Affairs, Foreign Affairs, o tātou ampasa ma tātou komisina, ma hai komisi I atunu I whafo. Lātou te talanoa I le fola māwalunga le of diplomacy and diplomatic negotiations. Pea re kangire. Kama I māmue fōringa rea. Ioi, o le mea le nai whai. Tātou tali e, ai o le so tanga le nā. E o le mālo I lo lātou mālusi anga, wha le mālo, wha diplomatic. E tala noa ai mo wheutangai, ma te itai o isi mālo, ma isi maketi. E awala I whauru whale atu ai a tātou o loa. Ia saunga le mū a tātou o loa. Ia tau nuu, po lea lava le umi, o māwalunga pele quality o tātou o loa. Ai le tau nuu atu a pala. Wa lea o ngā, wa mai mau a tōle te. Ia na tati ia ila ia le ile, ile sampi. Tilo I le mata upu, o le wha mau wha ilonga ina, ma lesi tala ina. A tātou o loa I lalo le tū la whono, le intellectual property, indigenous rights. La le wingo le nāmea. Pea lena tupu mai le tātou awa. Wa tātou atu nei awatu na o pepa awa, ma tanga awa. Ai ngalo ma nimo ia I tātou. Ele na o le sua o le awa. E iai isi o loa ua mawhai o na maua mai le awa pei o whala au. O meo pautara. E wha momosi ai fōringo tina amata mai taima.
So you see what I mean. Being able to patent and register or even license our own intellectual property, indigenous produce. Tula fono le na. Whaavao malo e alo iai. O a mea uma extract mai le awa, o mea uma awana o tupena Samoa. E 4 piliona ma 4 selau piliona e maua mai nā mea. Ai tasi ele mena tātou mauna le 10 miliona. Pa ua mai le tātou whaatamala i le mulia. O tula fono e whaataoto mai le WTO po o le World Trade Organization. Whaalapu patonga o whaatawa inga le lulangi atoa. Ala foi la le nae alai foi ona. Pa uma wa lalo ma vai le tūlanga le lei o loa e avatu i Samoa. Wa fai taxes, fai mea tariffs, a o le mea tau o le fai e whiutanga inga. Free trade agreement. A la umai o loa New Zealand i tutono Samoa. E le tongia se la fonga. A au mai fo ia la o loa Samoa, au mai i New Zealand. E le tongia se la fonga. E whalangolango i o tātou tangata. Nātou te whaatauina. Whalangolango i pisinisi nātou te whaatauina. Tā ua tele le nā. Leo to e sfunmal 8 minute o na tā lea o le i tūla. E le umalo fitale no e le mata upule nei langa o telefoi tau sanga. O ua afia ai le marketina o le tele o tātou o loa. Ma le whaalawi loa ina. Ina i loa e Samoa, le tā ua o lou whaatauina o loa ngā osi Samoa, ono o lou whatu ma le loto Samoa. Ma whawhaulu to ina ma le amoina o lana oso ma le whaasangiki a kolonga i a le isiona o whaile titi le awala. Alu kua. Awala tala sa o te alofu foia o si o te ba. E whapenato ina e sāwa vali ama amo lato oso ia sa pelu vātula. Ia male pe ato ia male i ale whaasangiki na sto ina wai. Iri ingi to ina o le tātou o te nui nawa i tau e whaini o lato ofu vai loto. Gare i ale a sau foi mei uka, sau foi kai kongi ile nguki whakaukau e whaasaviri e koe ole i e fo le nga e koe fusi ai le manga vole ko in kai au ba fasangi ki mamba o kua the memories that come flooding back when you watch our people go about in their daily routine of growing taro, making a plantation, the sweat le afulilingi, talo fai, i le a monga le la sau me uta awo le ingi solo whanua i nawa i tau. Le ini tabale, e abo mai uta le talo loa ma le liu, e tau mai i tai. Ka ke alu ka malo lo wha alua wha akolu le awala. Ai te wawa ai mea le toina. E loo a tūru fo le toina. E te wawa ai. E maua lunga le si tau au. E maulalo le si tau au. O le tau au le ma mawha i lava le a monga. Polo na i tū poto le na. Wafo ua umi ona tatao i aso uma o tala vau se i o ona vea matupulanga ma matai a laenga lue alo na whanua. Ia whato a maua se māpuea ina ua tolu epe wha usole whanua na ngā oi atu i mautaa ma vai ala ma le alkalapu. Sole whanua tutu uma nā o lae su e uma i ngā tai a pia sāna noa. Lae amo popo solo i kuama, amo kalo solo i kuama. O se feso so ani matau tia i lo matu a inga i le nāwa i tau. Ka mai e kuku, a wai ke alu e sua se ua ngiu, po se o ngā ngiu ke ku e wara le maululunga i o sol whanua. Me o sol whanua pālaki. A le ua mo pia kanga i kua, a o vai. Ia e vai skepu lunga o maa,
Ua umana whai meo se e vai vo i meo se e vai ua mea. E akul whanga o sko inga o lo au fo lea Felici Rash. Ai kamo au kusom pepe lai whalongo longo le mai. Stoi inga maua. O stoi no sape ma lato whanau e ambo uma meo. Ava me lai kepu o kulsol whangua sa vea. Mai soli ka whiwhi. Po whenga ngā hoi mai ingi sol whangua. Ia mon whao ngā arikingi po. O ia la kou kāmo mo e kāmo i o ulau ele i mō ka amara lala kalapo ai kou re o kui kuai. Si ave kuai e wha amo a monga. Ia re nā. Lo whamai lea tua vai lua tusa sa tātu manuia. Alau te wawai atu te leo lopo ai lea le ave pasi le koe nge le wa amoi. Masalo ale o teito ia po le sunga ia sau. Ia manuia tele malolonga. Tau no umal manuia au tau leo whainga luenga. Mauto malawa. Ia, on sai fo i le pisi o le traffic i le nei e fiafi. Ia, lo whangia le tua. I la tau fo i o le awhia ngai ma le sifipoa na nei. Ia mana tua lo saunga le mo stai tu la fono. Safety rules and regulations within your working environment and the working conditions to be abide by. Ia mauti no saunga le mo toi fo il fale manuia. Ai se upua le tau tamali i le dei aso. Ia. Pa mangalo se o na le. Se leo le o nei. Ai. O le atu o tau le pese le tama mai le ainga le tai. O talo fatu lo ainga le tai. Ia. Ria po fembo i tama matini o le. O le. Ia. Ria atina e mo mea. O lo tau whaia. O le pese. Whapere tānia asavea. Ia no ua paula. That's the way it is today. Tuesday, 18th of March, 2025. Lautou ona, le atou savea, se yuli, so alo, leurua i alii, Al Harrington lavea. Ia manuia tele le fiafi, soifua ma ia manuia, tātou feilua i le asoa taiau. I think of the fun times we've shared together, just laughing and talking. It seemed forever, but just when you think time's on your side, the hands on the clock are waving goodbye. If this was a dream, I'd never wake up for fear that I'd lose you and wake up alone. 'Cause we've been together for almost a lifetime. Believe me, it's hard to let go. But that's the way it's got to be, my baby.